I pozdrav ljudi! Danas ću vam pokazati kako napraviti svoj klub u Brawl Stars. Pa da počnemo. Prvo što treba da uradite jest da budete na Poweru 5, izaći iz nekog ovog kluba. Znači morate biti na primjer na Poweru 5, ne smijete biti manji. Morate na Poweru 5, od Power 5 pa nadalje možete napraviti klub. Sve ono manje od Power level 5 ne možete napraviti svoj klub. Tako da ajmo neki klub napraviti. Bro se izaberete šta hoćete od ovih slika, nešto izaberete. Evo ja ću u zvijezdicu klub. Na primjer ću nadit klub i Brawl Stars i napišite u deskripciji bilo šta. Ja ću možete bilo što, ali ja neću ništa da pišem u deskripciji i kreat. Evo ga, radi. I to je to za epizod, nadam se što želelo ovom videu. U stvari, nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, like, subscribe, share. Uslikao sam ovo za screenshot. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi!